पृथ्वी की सुपर पावर कंट्री अनि चाइना अमदी यूएस के मरक्ता होजिक तारिफ वार की चथरिबनी अमसुंग मासी मयामना खंगदरब वानी अदुगा मखोयगी तारिफ वार असे होजिक नेमथबगी फिबमदा लाखलिब्रा नते अदुबो मखोयसे लेवल आफ्टर लेवल वाखलकली चैलेंज आफ्टर चैलेंज नि अदुगा US na suhairi China na koi khangani amarom da China na hairi US na koi khangani haiduna aduna hojik mokoi gi tarif ki war awai akum ase hojik level da ki wangun sakre out of control oiselakle hojik question anoba arise khara tawrakli ba asina Trump da purikli ba tarif ki system asina mokoi America gi economy asin luphan khidawri bra China na anoba war tawsilakli se America gi khwaidagi chawba aerospace company Boeing masina part su sai aduga plane su sai hojik China na masina war tar se kaino hai matamta America da ki asigumba plane sing amata leibai mathau tadre amasung aikhoi amata leiroi masigoloi na makhoi dagi parts ama pau leiroi sini masigoloi na hojik America gi plane ama pau ba landing to roi aduga America madugi plane sing gi payment su phanglaroi experts sing hairi masi just boycott amanate adubu masi America ki yanglen saruda masi suri ne thinba aduga chapmane haikre hauki 2018 dagi China asina Boeing company dagi plane kya lawkhri amati makhoi parts kya lawkhri ase masi ekhoi hisab tawra bati out of expectation hairi 2018 dagi tasu makhoi na leikri mayam se plane ahum yon bata amadi China lei hairi pone winter prithvi da atukki matik makhoi na plane se leiki parts se leiki aduga China si developing country ni na atuna makhoi plane masing su lairam gani service masing ju yawam gani aduna Boeing hariba company America asidai ta makhoi na lawba aduna America na sense China dagi ano fanghori se aduga hojik su leiri 2024 fawda leirambani 25 ki manak fawda adubu hojik China na complete boycott tawro haikre madudi makhoi ki Boeing company dagi plane aw leidaba masiga loina parts aw leidaba aikhoi ki self satisfied aikhoi ki leije aikhoi hana makhoi de sijin darambani hojik masi boycott type amani aduga hariba Boeing plane ase atopa country ki lakla su China da atopa country dagi China samloga lakpa leiramani na masi landing to holdroi sini landing to basida su payment si piwa mathau tai China na America da madu su piro haikre aduga hojik China amadi America ke marakta deal ase oidrabani na Boeing company ase jam satina loss oibani aduga Boeing company ke pochai saba se aircraft amama ase masi America da tana China da su makhoi ke factory sing lei aduga Boeing ase only aircraft manufacturing company khakta na te sine masi America ki odok na jawkhra manufacturing sector ki adugumba point amani center point amani sini masi ta China na war to ki bari sa masi America ki am job loss hoini sini masi ki Boeing company asina saba 787 Dreamliner hai se prithvi da kwai gi latest adunik oirba adugumba plane type amani masi ki plane sing ase asuk advanced or Boeing plane ase America na manufacture tawbani ti hai pa adugumba masi ki parts sing se plane amada parts kya no yauri se masi ki 60% passing ase Italy dagi Japan dagi China dagi atop country dagi sul lak isina aduna Trump ki tarif asina maram oraga hariba parts sing ase Boeing company ki Boeing plane manufacturing plus atai manufacturing ki lak hitrabati China na di tharak laroi adu arbati Boeing company automatic down oi tapani aduna hariba Boeing company asigi pochai parts kuding ase hojik Trump na mak ki tarif se lagai khrapani na atop country dagi su magi mathakta tariff lagai rakni aduna 10% 20% hengat ki bataba aduna Boeing ki complete Boeing ama sem ki tamakta $7 million he na kharcha se lakle aduni masiga loina prithvi da khwai dagi chawra ba customer China na makhoi khut ase chingsin khraba adu abide Boeing company ase hoji lep tuna lai padi amda khatra hoi pagi wafam ni hairi amarom da China na masigi game plan asita Trump pu sikham pibagi damakta param pibagi damakta France ki khwaidagi chawba air company ma lai hairi madugi mami Airbus kawi masisu aeroplane sabda number 1 aduga Boeing America gi sika France ki Airbus asika always competition da lakpani hoji China go ba customer na China chaki ba asia to country ma ka luna ba khara su laktorin aduna hojik China ki strategy sida European Union asising asiga mokhoi gi naksi lakle mokhoi ju pullaga America da para pibu ki damakta hojik France amadi China ki marakta
ꯂꯨꯔꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯏꯌꯔꯕꯁꯇꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯁꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯁꯨꯗꯧꯔꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯣꯃꯦꯛ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯣꯃꯦꯛ ꯑꯁꯤꯇꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯨꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯞ ꯑꯣꯏ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯕꯨꯌꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯛꯅꯔꯅꯤ ꯇꯣꯛꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯌꯔꯕ꯭ꯔꯥꯁ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯃꯦꯛ ꯀꯧꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯦꯗ ꯍꯣꯝ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯔꯤꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯀꯅꯥꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯔꯣꯕꯥꯔ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯗꯣꯂꯔꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯋꯥꯟꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯔꯣꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯗꯣꯂꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯅꯩꯔꯅꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯨꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯤꯐꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯈꯨꯗꯛ ꯀꯨꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯉꯛ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯇ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯌꯤꯡ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯇꯔꯤꯐ ꯋꯥꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ